ben takıya aldırgarında namatık bile gittim idim bunda. Nasıl ama buna asiller bitmiyor. Öyle şeyler ballarına kıvrak bula. İlla işe gidip aralar da değil. Buna tilge buna kulaklar yürüyen ballar kıvrak. Öyle şeyler ederek dit orahan dağına ta adamlar garaksın ya. Bana sakla garaksın ya okuyor buna. Bu işte Davut'a kadar ettirdi. Öyle sen bir ötken bana diye nime İhlas Sure'nin partiye kadar her yatlamaysa işlep dura. Ben işte belki saptağım nıkkın ya. Bu her zaman yatlar ballar kadar öğrettikleri sığır. Bu yuvalıp kalmıyor. Udiga bir hava bulup kalar şu diyor. Udiga yatlar kişiye öğrettiler. Başka evet bulabildince. Nitreye yere gindi. Bunu indi bu demna. Hükümler hüder getireydi. Bir ayga kaldırıp gitti turganlar, ballardı. Bu sayılı şeyler Minanlarda biz başkırsa eğlendirip neyge mescitke bargan hayın Suriye atlatam ney mana Suriye atlahaga mana marujnayı alıp berem mana atsa berem degen sırası yatlaylar mana ele 3-4 yaşta yatlanırlar alar mana ele hayır nasıl kor mana unutmaganlar ney atahın da öğrete, esehin de öğreteler, nama neylerdi, surelerde bileler. Fatiha surehin, şu belki surelerde ney bilelerinde. Şu belki sakta anga nık hine, mana urus ballarla ney ursa hileşkenler itip ney yatlaylar indi. Mana miya bir Yamil apayımda mana malay saşkıya bitir namazda. Şu miya zayıf ene sakay nişeyi mi kaddi? Nima oldu diye Malayım dedi Timur өлкән malayında. Bu bana bir din duran anlata geldi. Sakala ballarımı oynaganda Tölke din duran da öyleyken. Urma namık duran öyleyken. Ballar bana in predrukt dedi. Bir şey mi kana sakaydı bu zaman dedi. Buna neydim? Ne bana dedi ki ben de selam kutkanda dedi psikolojiya yine. Bu dedi sakana indi la oldu dedi. Uskorenli kursunda bir işaltı ders kına oldu bir anlatır. Mutmana geldi. Meytem bu dedi Zukola mesleği imamga var da horaş dinim. Mesleğe şuna. Naştalar mı oynamahan da ana ikisi ballar mı oynamahan oldu ki tercihmet ballar mı oynamahan lusrak dinle o dedi. Hem oldu dedi. O naş hüle hem dedi. Oy hüle gayet bilmeyindir laf. İndir hakikaten hüle de başlagan durup durar abay okuyukta. Benim hala. Yaramına kurbanlarına kimler kurban salgan kimler kurban karlı katlaşkanlar şularda mına kurbanları kavuşu ne izge nima Zülhicce ayında buga kılgan hizmetleri kabul olsun Allah Teala tarafından. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Şu ayda mına Allah Teala Kur'an oku kuşkan bildi. Kur'an oku hava bildi. Her bir harf üstün bir hava bildi. Kur'an okup Allah Teala rızalığını alırgat nasip etsin bitmedi gele. Allah bizim kurbanlar kabul etti, bizi takvalı etti, imanlarımızı artırın. Mal tavalarını vursip durun, kurbanlık mallarımız bulun. Şulay mına dünya isteyen tuval bulun. Türlü kökler ayazlar, kökler ayaz bulun. Yağmurda vakitinde yapın yağmurda tıknap tınıp da durun indi. Şulay bulun indi. Dünya imam hani valla bir de hoş mevelen sen durma. Yarışta kurban Kur'an-ı Kerim'inde. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas Kurhat bilge Turay yolda haklılık yoluna gönder. Udun yaratkan hüyüklü edemretine indir. Nefretinde algandabı hata yolundan döndür. Amin. Şu Fatiha surahının şu kıpkasa şiiri, başkursa şiiri tercüme indir. Kurhat bilge Turay yolda haklılık yoluna gönder. Her bir bilge Allah Teala bilge dürüst yolların kurhatın. Turay yoldan aparıga yatın. Allah'a şükür bana ettiler içinde Enes kadar az kişiler yok kadirgi dünyada. No şolay buluğa karamaktan biz o Müslüman tradisiyaların sablüday edip Kurban bayramların Allah'a şükür bana yanırak içinde Ramazan ayı bayramlarında utkaganlar için bana kisegine Bik Matur Saravut Ağırda oğlunda 167-70 kişi inalgandır. Oğa tiklim betinde balalar için Müslüman havan toyu utkarılgan. Oğa tiklim rayonun saraları utkarılgan betinde. Şöyle yaylap
Ямағат иманға қайта. Аллаға шүкір, хажға барусылар біздің арабызда көбейгәндән көбәйә бара. Шулай ошо иман юлына батып, дөрес юлдан барырга насип булһын. Амин. Амин. Анан кичә сара вакытында әйттем имамларга үтенесемдә ошо мәсетләрдә лә аңгарту эше апарырга кирәк. Имандан башка, хәтта бу имандың тоже бер ние бит инде талабы харамдан ерак булу. Харамдың бер ние ошо эскеселеккә каршы, эскеселектең нимәгә алып барганлыгын без бөтәбез дә үзебез белеп күреп торабыз бит инде. Шуңа ошо эскеселеккә каршы ошо тәрбияви эш актив рәвештә апарырга кирәк. Республикабызда айык авыл конкурста үтә бит инде. Безнең авылда ул конкурста әүдем катнаша. Шуңа һәрбер ердә әйдәп йөрүче кешеләр кирәк. Тайт дигән кешеләр әле менә адрес хәзрәт әйтте бит инде. Тайт дип әйтергә торган кешеләр, Аллага шөкер, хатын-кызлар шуларның рәтеннән менә һәр вакыттагы мәҗлесләр оештырганда, өстәлләр йыйнаштырганда хатын-кызларның ярдәмһез бу эштә апарып киткән булмый. Шулай ук менә үзебезнең якташыбыз Селтәр группаһының әүдем катнашучысы и республикабыз масштабында бик билдәле Фәнүзә апаева менә ошо безнең бүгенге мәҗлесебезне ямлап утырып и ошо хатын-кызларга безнең милли киемдә эшләүдән үзенчәлекләрен өйрәтеп, Алла бирһә, алдагы елларда да милли киемдә киенгән хатын-кызлар, ирләрдә ошо милли киемнәрдә киенүчеләр күбәйһен. Чөнки безгә гарәптең милли киемнәрен безгә навязывают бит инде. Гарәптең дөньяга булган карашын безгә навязывают. Ана шуннан алып торып, без үзебезнең ата-бабаларыбыз, әсә-инәйләребез кигән милли киемнәребез бар, аларның гореф-гадәтләре бар. Аларның гореф-гадәтләре ошо ислам гореф-гадәтләреннән нигезләнгән. Чөнки безнең халкыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям höykle peygamberimiz teri saktavuk o şu yaklarga 607. buvatta sahabelerin ibergen bitimde o şu bizim yaklarga ibergen şu vakittan ok biz üz telegimiz bilen İslam dinine küskendik. Buna yangarak kına bizim Tataristan'da 110 yıllık ütkerildi bitimde nege şu Müslüman dinine küsken saralar bik keng ütkerildi bu şu Şundan sığıp aytam da şundan kisege sara менен tagın azrak urtaklaşım kile. Ayt digандай mena Gali Galimian ulu İlgiz Mars ulu dinler Marat ulu bik aybat sara uyuşturganlar bir 160-170 kişi. Min aytıp turayınım bizning avul bilemelerinde bir gina avul kalıp bara mescid tüzülmegen. Allah birha Aqtavlat avulunda la belki avul buluğuna karamaktan mescid tüzülüp yata bitinde. Mına Ümbet avulunda yanırak kana mescid asıldı. Rayonumuz masştabında 27. mescid bulha, 28. 29. mescidler tüzülüp yata tilerinde şunun kaynağı bular Aqtavlat. Mına Ağurda avulu la halkıla oşunday niyet menen sığış yahanlar. Allah buyurha әле уже demek plastik tədrələrimiz var indi. Belki avul buluğuna qaramaqdan 31 үйдің 16-ında gına kişiler yaşayıkan. Oturgan orunları bik motor, ujmaq. Kisəki sığışımda demek qıtqasa aytıb aytamin. Bizim yaşagan yerimiz ujmaq. Ujmaq ikanin çit yerdə gına yürüp özümüzün halkımızın tarixin, medeniyetinin üskenliğin o sit halklar menen türlü illerde aralaşkanda gına anlap bula. İşoğa buna oşunda min hungu vaqt tarix menen qıdıqına başladım bitinde oşu tarix özümüzün avıldın tarixi özümüzün bilemenin tarixi menen qıdıqına bitinde. Her bir mena familiyanın nelerdi alıp qarahan her birinde evliyalar bulgan, hadretler bulganlar, büyük kişiler bulganlar. Biz her birimiz şu özümüzün tariximizni bilip, ata turmuşun bilip, gurur yaşarga teyişpiz.
башыбызды ғорур күтәреп, без беркемдән дә кәм түгел, бәлки без даже бүйегрәкбез дә. Табибыз менән шуныһын без аңлап, менә әйттеләр бит инде, әсәйдәр балаларды тәрбияләй, димәкәй оныкларды, yeğenleri terbiyeli, terbiye vakitinde balalarga imенно үзләренең büyüklüğün ilk bizim ne buldu bit әле Yanbolatov, Zaki agay Bolatov ayna. Ustam кайда йөрһәң дә үзеңнең бәсеңдә югары тотып, матур гыйнеп, үзеңнең кем икәнлегеңне белеп йөрү дип. Достойно себя видеть дип. Менә ошо Zaki агайның сүзләре хәзердә мине етәкләп килә ошо тормышта. Шулай итеп, балаларыбызга горур булырга, тормыштың авырлыкларына бирешмәй, эскелеккә бирешмәй, эскелек бит инде ул теге тормыштың авырлыкларына бирешеп, хынып, хынга кешенең ошо теге ни хымак, страусымак башты песокка яйып яшен пекка хымак нимәкә бит инде. Шуга уныние диләр бит инде. Нигә көнсөллек түгел, төшенкелеккә бирешү, ул теге смертный грех диләр. Шул һәр вакыт башты югары тотып, теге Роберт Юлдашев бер әйткән иде, нидә булганда, Венецияда булганда бер кәмә бар ди, шуның ике ишкәге бар ди. Бер ягында трудиться, икенче ягында молиться. Әгәр дә һәр вакыт теге Аллаһ Тәгаләнән көтеп һорап утырһаң, көтергә лә кирәк, һорарга ла кирәк, икенче кулы менән эшләргә лә кирәк. Шунда гына безнең кәмә алга бара. Тик эшләп кенә тоже менә бер абзый әйтә инде, менә кара көс менән генә килеп сыкмай бит хостым дип шуйган. Шуга һорарга ла кирәк. Ошо төшенкелеккә бирелешмәй, ә дин как раз таки безгә төшенкелеккә бирелмәскә иң нык таяныс, опора дип әйтер идем. Шуга бүгенге сараны оештыручыларга зур рәхмәт. Курбан салучыларга Аллаһ Тәгалә һезгә үзенең ниғмәтләрен һәр вакыт биреп торһын. Менә хәзрәтләр әйтте бит инде Тадлар авылында нимәкә ошондай сара үткәрмәйләр. Менә ошондай сараларда именно бер-беребездән урухланып, бер-беребездән яңа мәгълүматлар алып, рухланып яшәргә насип булган. Амин.